Ndagĩka nini thutha wa igoti gũkindĩra ũhotani wa President Mũthure William Ruto, rwĩmbo na ndũhiũ ciarũgamia mĩhang'o taũni-inĩ ya Bungoma, aikari magĩkũngũĩra itua rĩrĩ. Aikari maugĩte rĩu mwĩhoko wao ũrĩ harĩ gũkinyanĩrio gwa ciĩranĩro iria maheirwo nĩ ngwatanĩro ya Kenya Kwanza hĩndĩ ya kambĩini cia kwarahũra wonjoria o ũndũ ũmwe na arĩa marĩ thĩ kĩmũtũrĩre. Tuna chochote mfukoni, na mwanaume kuitwa mwanaume lazima akuwe na wallet, lakini siku hizi wanaume tumepaki bila wallet. Sasa ninaomba ya kwamba rais mteule kitu ambacho alituahidi aanze kutenda. Kusema tu hatutaki, tunataka vitendo. Tunataka unga uteremke. Mapato ya chini pia watu wakuwe na bottom up. Mafuta na vitu vingine pia viende juu. Sisi hatutaki kwamba kununua mahindi, kununua gorogoro tunanunua 160, 200, tunataka sisi tununue 100 ama 90. Baba ametoka kwa familia ya chini, tuna imani kuwa anatutambua sisi watu ya chini na hata kuwa na ubaguzi. Tunashukuru kuwa siasa ya ubaguzi na ukabila na siasa ya watu wa juu imeisha. Na kwa taũni-inĩ ya Gĩthumo tũratũngwo nĩ ibandĩko cia kũhunjia thayũ kũrĩa aikari maiguanĩire no nginya matĩye itua rĩa igoti na matũgĩrie thayũ nĩguo mahote gũtwarithia na mbere mĩtũrĩre yao. This time round we want to tell them that now we are not going on the road to throw the stones. Sisi ni watu wa demokrasia, tumekubali na matokeo, na sasa tunaomba amani, tuendelee na kazi yetu. Nguvu yetu yote tulete kwa county. Let us give the president-elect Mr. Samoei Ruto an opportunity to show us the bottom up. Na kwa mwena wa Kakamega, aikari maumĩrire barabara kuonania gĩkeno kĩao, amwe marĩ magũrũ, arĩa angĩ makuĩtwo nĩ nduthi, magĩtũgĩria ũhoreru na thayũ ũrĩa ũkoretwo bũrũri-inĩ. Sababu sisi hapa kwetu naona amani iko, hakuna mtu yote mwenye anataka kuleta vurugu, kila mtu aendelee na biashara yake, na hii itatusaidia kwa uchumi wetu kwenda mbele. Nashukuru sana Mheshimiwa Ruto kwa kuwa na subira kukuambia watu wa Kenya Kwanza tumetuliza na tumetulia mpaka uamuzi wa koti imekuwa mwafaka. Na hata nashukuru sana kwa kotini ile vile jaji mkuu ameendesha hii kesi. Kila mtu ameona ameenda kwa kila kipengee. Ũkũngũĩri ũyũ noguo uma icigo-inĩ cia Eldoret, Nandi, Homa Bay gatagatĩ ga kũngĩ, ndũmĩrĩri ĩmwe ĩrĩ kũririkania a Kenya kũiga thayũ na ũrũmwe. Ngĩribotera Inooro TV, ngetwo Karo Kĩnyugo Mwaũra.